Ndagusubije udahema gukurikira Fungarase TV show mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe top 10 y'abahanzi nyafrika 10 ba mbere bafite amafaranga menshi kurusha abandi hano muri Afrika. Ndagushimiye wowe koze subscribe kuri YouTube channel, nawe kandi utarayikora nicyo gihe ngo uyikore kugira ngo tuzayucikwa amakuru yose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Niwibagirwe kandi gukora kunzogera kugira ngo amakuru yose ajye kugereraho ku gihe mbere y'abandi bose. Top 10 yacu turayihera kuri Fally Ipupa ku mwanya wa 10. Uyu nguyu nawe ari muri aba bahanzi bahiriwe n'umuziki babona agatubutse kurusha abandi bitewe nuko babashije kubyaza umusaruro amafaranga bakuye mu muziki. Nkuko bisanzwe abahanzi bo muri Afrika yewe no kwisi nabwo banganya ubushobozi nkuko imiziki yabo bakora itaba iryoshye kimwe bitewe n'amatwi yumva uwo muziki cyangwa se bitewe n'ibyo bakora aho bigeze cyangwa urwego bigezeho. Muri Afrika yacu harabanzi bafite agatubutse baba barakoreye mu muziki baba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa Afrika cyangwa se n'ahandi hanze ya Afrika no mu isi muri rusange, ariko baba bafite inkomoko muri Afrika. Bose bo turarebera hamwe ukuntu bagiye babasha kugira amafaranga bakura mu muziki bagenda bakora uhambaye ku rwego rukomeye cyane. Amwe mu mafaranga ndetse n'imitungo abahanzi bafite bayakomora mu muziki, yewe haba n'ibindi bikorwa bakora hirya no hino bigiye bitandukanye, ariko byo byose biza bikomoka ku muziki bakora. Fally Ipupa Nsimba, uyu nguyu umenyereye ku izina rya DiCaprio Merveille, uyu nguyu akaba afite imyaka 45 y'amavuko. Uyu nguyu akaba akomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho akorera umuziki wiwe. Fally Ipupa aririmba mu njyana ya domboro, akaririmba R&B yewe na rumba arayikora neza cyane. Fally Ipupa ubu ngubu akaba ahagaze miliyoni 13 z'idolari n'ibihumbi 600 y'amadolari y'amanyamerika. Burna Boy ni uri ku mwanya wa 9 mu bahanzi bakize cyane muri Afrika, aho amaje kumvwa cyangwa se gukurikiranwa n'abarenga miliyoni 7 kuva yatangira umuziki wiwe, nubwo we atangaza yuko afite miliyoni 24 z'idolari, ariko ikinyamakuru dukesha iyi nkuru Clarified iki kivuga yuko uyu nguyu atunze nibura miliyoni 16 z'amadolari. Urumva ko nawe urwego ahagazeho ni urwego ruhambaye kandi ruremereye cyane. Ku mwanya wa 8 turahasanga uyu witwa Ayodeji Brahim Barogini. Uyu nguyu uzwi ku mazina ya Wizkid, akaba ari we muhanzi uhenze gutumirwa mu bitaramo we na Burna Boy. Ariko ku mwanya wa 8 uyu muhanzi ahagazeho akaba ari we ufite agatubutse, aho kagenda kakagera muri miliyoni 26 z'amadolari y'Amerika ugereranyije na Burna Boy. Uyu nguyu nawe urumva ko ahambaye, ahenze, akomeye cyane. Ku mwanya wa 4 turasanga icyamamare Davido. Uyu nguyu uherutse no gutaramira mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu nawe ari mu bahanzi bakomeye cyane ndetse ufite agatubutse muri Afrika, aho uyu nguyu afite miliyoni 27 n'ibihumbi 600 by'amadolari y'Amerika. Davido ari mu bakunze guserukana imikufi ihenze cyane, aho aherutse guserukana umukufi uhagaze miliyoni 600 z'amafaranga y'amanyarwanda. Niba ushaka gusobanukirwa abahanzi bose, imitungo yabo, amazu batunze, imodoka zihenze n'ibindi bikorwa, nyarukira kuri Fungarase TV show, niho uhonyine ushobora kubona amakuru agiye arambuye y'ibi byamamare n'amafaranga yose batunze, yewe imodoka zihenze, amazu ahenze, byose niho biri. Ku mwanya wa 6 turasanga uyu muhanzi uzi ku izina rya Dujina. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bahanzi bamenyerewe no ku mazina kandi yitwa James. Uyu nguyu akaba yavukiye mu gihugu cya Kongo, ariko ukorera umuziki we mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu nguyu James akaba abarirwa mu yarenga miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko nawe afite agatubutse.
Ku mwanya wa gatanu turasanga P Square. Aba ni abahanzi bagize itsinda rikorera umuziki mu gihugu cya Nigeria mu mwaka 2003 kugeza mu mwaka 2007. Iri tsinda ryaje gutandukana ariko bakaba bari abavandimwe, harimo Peter Okoye na Paul Okoye. Iri tsinda ryaje gutandukana rihagaze amafaranga angana na miliyoni 37 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko nabo bahagaze ku rwego ruhambaye cyane. Ku mwanya wa kane turasanga Buraka Kofi. Uyu nguyu akaba akomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, akaba yaratwaye ibihembo 17 mu bihembo 21 yari yataramyemo cyangwa se yari yitabiriye. Buraka Kofi w'imyaka 47 y'amavuko, akaba atunze arenga miliyoni 46,800 by'idolari y'abanyamerika. Urumva ko nawe ari ku rwego rukomeye cyane. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi w'icyamamare yewe akaba n'umu-DJ akaba n'umuproducer bita Don Jazzy. Akaba afite inzu ikora umuziki bita Marvin Record. Numwe mu bahiriwe n'umuziki cyane hano muri Afurika. Don Jazzy bafite arenga miliyoni 52 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko arakomeye nawe cyane. Mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi Ankoni. Uyu nguyu uvuka mu gihugu cya Senegal, akorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu yabashije gukora ibyo abahanzi bo muri Senegal bananiwe, aho batabashije gukorera umuziki mu gihugu nka kiriya gikomeye, ndetse kandi agira umugisha mu muziki we awukuramo icyubahiro ndetse n'agatubutse, aho Ankoni ubu ngubu abarirwa mu bafite za miliyoni zigera muri 90 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko Ankoni nawe arahambaye ku rwego rukomeye cyane. Umwanya wa mbere turasanga uyu munyacyubahiro witwa Youssou N'Dour. Uyu nguyu ufite imyaka 63, niwe munyamuzika uzwi muri Afurika yose, akaba avuka mu gihugu cya Senegal. Uretse kuba kandi ari umunyamuziki, uyu n'umunyapolitike, aho kuva mu mwaka 2012 kugeza muri 2013 uyu yari minisitiri w'ubukerarugendo. Uyu nguyu kandi Youssou akaba afite arenga miliyoni 147 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko uyu yarakomeye ku rwego ruhambaye. Guys, uyu munsi reka dusoreze kuri iyi top 10. Utaha tuzababwira nandi agiye atandukanye y'abahanzi, haba muri Amerika, hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'ahandi henshi agiye hatandukanye. Ubutaha tuzaza turebera hamwe ku makuru agiye atandukanye, ubutunzi bw'abantu bagiye batandukanye byamamare hano muri Afurika, ku isi, mu Rwanda n'ahandi hagiye hatandukanye. Guys, wibuka gukora subscribe wowe utarayikora, kandi nawe wayikoze wibuke gusharinga inshuti zawe kugeza nazo zijye zibonera amakuru ku gihe. Ndabakunda.